Сәлем дуслар, сезнең белән Алина Саф. Без карыйбыз сезнең комментарий яздыгыз миңа томга. Белмим, нинди клип язмадыгыз, мин просто үзем сайладым. Томга һәм Баятсан сине жактырам. Жактырам, типа тебя сделаю звездой или освещу, как мин шулай. Онлайн поиски мамы этот пост. Рэпчик була. Жанымда болбосоң, жүрөгүмдө сен барсың. Карагатта көздөрүңө берилип сагынып усага батам арып алып мен дайым. Көз алдымда болбосуң, оюмда сен барсың. Эгерде көрбөй калсаң, сен жөндө ырлар жазам. Кайда барсам, кайда жүрсөм сен деймин. Кайда барсаң мен сени эңсеймин. Талайыма белек болуп келгенсиң. Кыялымда сени жанга бербейм. Жаш келет жашоому жылмайсаң, күлкүңдөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, боломун жакын баарына. Кыялдансам, көз алдыңда сен, элесиңин назик сезимдер мага тартылай. Көңүлүм бөлүнүп өзүңө гана тартылай. Жүзүң көрсөм, жүрөгүм толкуп, тура албаймын жаным жайдары көздөрүм. Бара албаймын байланып менин сөздөрүм. Кызыгып көздөрүмдүн нуру менен сага карай, сүйүмдү ырлагамын ырлар менен сага. Бу кызда шундай этот тавышы бик шундай приятный. Ишетәсең шулай. Ималай рэпчик шулай укыды. Сез күрдегез, шундай тиз укыды. Бу Кыргызстан, мин күрдем. Монда керемет әйтмибез. Казакстан бу түгел. Рэпчик вообще четко. И монда мәхәббәт турында әйтәләр, что вот син күз алдымда минем, син дә күз алдымдан минем. Только монда в поисках мамы так-то әйтелгән. Белмим. Бик матур киенгәннәр, әйдәгез карабыз. Далай, башкасы карамады, жалгыз гана сени таңдай. Кызары кызганамын, кимдей билбейм сени далай. Бирок теги сен да мени, сен мени, сен мени, сен да мени, сен мени, сен мени бакасың. Мен сени жактырам, мен сени жактырам, мен сени жактырам, Кучагыңа мен курчалсам бийдей, асылып мойнуңа кысылып койнуңа кармасам. Жакшы да жаман да бир болуп сени жанасам. Сезесиңби сен сүйүүдемин мен неги, неге мынча жактырамын биле албадым. Неге мынча жаным сага жалындады. Кызыгып көздөрүмдүн нуру менен сага карай, сүйүмдү ырлагамын ырлар менен сага далай. Башкасы карамады, жалгыз гана сени таңдай. Кызары кызганамын, кимдей билбейм сени далай. Бирок теги сен да мени, сен мени, сен мени, сен да мени, сен мени, сен мени бакасың. Эгерде жаным десең, сени менен жылдыздарды аралаймын. Эгерде жаным десең, сени менен кыялдарды мен курамын. Менин сүйүүм, менин жарымымсың, күн нурундай менин жарыгымсың. Жүрөгүмө сен такалтырдың, шок жүрөктү сен багыттырдың. Күндүзү күнүм болуп келесиңби, түнүмдө айым болуп бересиңби. Өзүң болуп калдың мага керегимсиң, сунамын ары сүйүү сезесиңби. Жаш келет жашоому жылмайсаң, күлкүмдөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, боломун жакын баарына. Men seni jaqtıram, men seni jaqtıram, men seni jaqtıram, Yeah. Шундай этот, монда төрле проблемалар фильмда күрсәтәләр. Минемчә,
Қазір нәрседе була? Болмасын. Һәм мында написано в поисках мамы икенче. Мин аңлыйм, что по клипу карасагыз, что дуслар күрешәләр или кемдер этот ищет әнине. Ищет ничек була ул. И дуслар монда үз-үзенә булышалар и әнине табалар. Монда кызлар турында тагын бар. Һәм мәхәббәт турында әйтәләр. Монда мәхәббәт турында нәрсәдер кызда һәм егеттә ниндидер бар проблемы. Вот алар әйтәләр, что мин сиңа булышам, мин синең турында уйлыйм, мин синең белән булам. Что-то син мине аңламыйсың. Һәм так-то бик матур фильм ясыйлар. Шундай кызык, казакча, Кыргызстан мин карамадым әле. Если дөрес язылганмы да, мин Кыргызстан күрдем, белмим, нәрсә була. Бик ошады. Хәзер карыйбыз. А то не хочу ошибаться, конечно.